kagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kumanan nga ipakamo, aday ito'y laeng ti channel ti gayam yo amang yap upload kadag iti drama abiyag ti tao a drama ken manang biyanang a drama dito'y channel a Jenna Almoite Drama. Awanan sa balipay. No daman mangag wano makita yo sa bali nga agyap upload kadag iti drama tayo. Dagita agal-alay ti sanda mata kukwa, wano pagbambanugan. Ngam no pa'y kasta salamat latay ti kanayon, akadayo amang suporta diti channel ti gayem yo a Jenna Almoite Drama. Kat sakbay nga ti drama, hello mampay, kani Rani Tabukbuk dita Ilocos Norte, Rolando Guerrero, kani Lolita Maganay. Manipud man kani Kab sa Trico san napudno nagan, tintay idrama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, adamat kapada sa kakayat ko nga ibingay tapno mga gan nagitipadak adumdumngag. Adon tinagbalin anobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak, amak kinobnobya. Rogyak man ti agsalaysa. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang. Hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan ti rum mga pagbainam balasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanumo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasaro ko ano saan? Nay, apay ngay? Kat madlaw mat na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No, ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang nyam amu kada kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kasta mo't lagayam. Saan ko mo't nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't mangnamnama iti awan. Kan amangan no masikugan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Ay sa bagay. Nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpait. Masursurom tung ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymat kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan?
taga po kanulang iti arak, isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, kan naglabapay. Ay, wait, talaga nagagat da jay, kan nasingpay. Swerte ni Rico, ano da jay asawa na? Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na, di na pa'y ikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jak manamoy ti da jay Rico. Alanganin ka na, ta saan anapintas tinubya na? Ay na, anwam tanapintas no sadot mat kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itakin kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti day di anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkanak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day jay. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumulot tila payag ko. Kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya amamom di ti lugar may. Kat adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipulapul iti tao. Iso nga adon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray dinak inyamam mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't andi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburing ak nga rud matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matreko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. Nada umay ito'y bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam la ang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubyanak. Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Saan kami pa yan nakasagana, ante? Amuan mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang na ita. Ta siyempre, nabiit kami pailaang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Diyang arod amaw no kasano nga ibagak da itaw. Mabainak nga may. Anya day taaya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay purnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidek kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ada ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da witris iti inuman. Ngam iti inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay, uwan ka ba, guys?
nasingpet may ken napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot taon na ay 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na kan ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni balay, yamam mo kay ti anak ka. Kwan, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kan yamam mo kamot lang kadagiti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Alicia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang putyo anobya yo, tatang. Kasano ang napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot, tatang. Nay, saan mo't Si kamot. 23 nan. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon, tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing ken napintas, ket guwapo ken ubing ti kayat da. Dapat latta dagiti lalakay ti type da, ket maysa ni Alicia kadagita. Wen angem. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbag no saan na kayo alukon na jay? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka ukan ni Alicia. Ti naktulok ko na jay, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo mutan tatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintyag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo Genobia nang Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amadlan napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklata na balasang ano kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di samat Agad ka ano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan, naalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam day kan ka. Tasabali tinaro mo. Ha?
kursunada na ka nga minday dyan, pare. Anya, ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong, jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay na unang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak, ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan na kan kasi ka. Agpaisumat ana alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pa gyam. May saka mo't armam kit din ni Dalya, tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Nakashort pant man ang naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit-kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang tikina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, lakay. Nakaluto ako iti pamigatan tayo. Naagsinatan, Christine. Ala, kariring mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditiriing mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basol mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expirean ti panagayat ko ken kuana. Ken jak inayat iti husto tatang. Kagudwala nga panagayat ni nariknak iti ken kuana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangput kay palang amin iti babae. Ket adayo nga ubing ken napimpintas ngem ni Christine. Kakaasiak akan kantyawan da. Ibagbagada analalibtak kayo ngem siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't dayta para kanyak Ay, jaka mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon ken kuana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matang. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kumanti kasarmay. Kat adakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul dayta tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay tayo iti kayat na nga aramidon.
Kan may mayat matlaang no agkasarda. Ngam ti agnanayon nga agdenada. Ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo ti almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kahit makamukaan niya ti panunutan. Basta siya. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Isa tulagan tayo ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagays. Di mo panuynuyan jay nobyam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay. Tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam. Amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan may kabagays? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugin ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarota, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabidlang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanakalang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Nukasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pala akras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pala arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin kadi nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat naten ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia.
prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Allah, adumat gayam ti bisitam di taunag alisya. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, manong. Tadim manundan. Ha? Addan nobyom, alisya? Wen manong, ala, umaykan, tamakidengag ka itipan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik langan na iti prutas kan natin, ta pumanawak matlaan. Agawid ako na din. Agmamayo ka nagawid iti daydagundaway tanapaaya. Kunak na danamnamak iti babae a crush ko, ngam naudi akmat gayaman. Pinadas ko kinuntak ni Christine nga ex ko, tagparik na kumamanan kan kuana, ngam daksanggasat ta nakiasawa kanugayaman iti foreigner, kat adan iti sabali apagilyan. Nakinobyak manan ngam awan nagbayag kadag iti nakarelasyon ko, tasaan ko akursunada ti ugali da. Pudno gayam ti kanayon nga ibaga ti ikit ko, asaan atila nga ti kitaan iti maysa tao, no dikat kang runaan ti ugali. Kadagiti amin na nakarelasyon ko ni Christine ti kasingputan, iso masayangan na. Ngaman yan tawan matan paset ko kankwana. Alakastan, tuyagayam mo, Rico. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! Inyornos, para iti script kaniti drama tuyagayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Sak nga oras tayo manan amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Leona saan napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakmay na. Shoutout mampay kani Lian Gonzalez dita Tarlac, kani Edmond Bautista dita California. Kastimanti ko na ni Kabsat Leona. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasak. Rogyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga naggapoy ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road. Adda na pananda, kadwa na dagiti gagayim na. Nekat, imbagayo kumaang asyaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Kano ni ading mo mga ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako untan eh. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasan da kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng. Adda pa ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ti dadduma. Alaga raw tagudwa dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natangay padawat mo ati na balasang kaw. Siya pa'y nagngin na tinatangita. Naimbag ka na kayo at kanayon kayo makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastiya kapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kaw. Apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, auntie. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwa na. Awan nga rod, auntie.
Mayat kumaata ni bumakutin abalasang. Nagalas mga amin ti ugali na diya kabsamaw. Iso nga mayat nga garam kang kuwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, wait. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Andamat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asika ti pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymay sa. Ni kanumat gayam tina ti pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tatiam mo katsyak ti arman na. Ay, nabain anak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Inted na Alaan nyo, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranran na namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Nga oras no samangpat ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabian day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar itoy. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwapo kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar? Si kamot gayam Ramil, sumrak ka Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga lak iti merienda. Uray saanan. Kayat kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada kamat manan Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na. Ialam ko mamat iti merienda data bisitam No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saan ang Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain ka ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapon nga ibagbaga amin nga aramidan na. Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatak mat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arod papanan na. Oy, Tina, pili ang nga naimbag ti pakiin na yatam
Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwan pa iti ugali na Jak pa'y mat inaklon day di aramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at dagandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rodanak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ak aparaken ka, ni Ramil kuma, nasingput da di abaro. Ay nanang, nasingpot lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magusto kadakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kasdi sumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin makaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro. Awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday di nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sabali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kangaganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man limatang ni tatersinan ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, panasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko kin ka. Ang kunan ni manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyan ti ayat kaw. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din, kat saan mo't nga iso ti kursonadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursonada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti bagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Ngamawampay uray may sang agaram kang kuana. Unangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, ante. Takababa inti kasdi nga bagbagana. Ay, iwang nga raw dabalasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamad-madlaw ko kanya Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di nga iti bagbagam kadagiti agar-arom kanyak manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matla nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikas kaso.
Iso nga sinsinan ti panagaram dagi jay kanyam. Manang, Amo ka, adam trek nam ka ni Ramel. Nga mawanan, mga sawa ka nun iti mabiit. ha? Masurunak matitida dya nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen, tasak matlaang ang amday jay. Nay, apa yun tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarong kar kadagi jay agar-aram kun ka. Kasano asarong karan dakdagi jay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino jay sa nga ili tayo? Foreigner samot na jay. Ay na, imbag ta simbangpot kan luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na da jay, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimmangpot. Ay, agora kayo. Agpraktisak pa'y mat nga ag-Ingles Hangko nga amo ti agsaw iti Ingles. Amo yung mat jak amo deta. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Oray karabaw Ingles hangko nga amo. Yes, urno lang ti amo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung nga mo tag-Ingles. Ay, mabisi na ko nanang. Iumayandak man iti kanak iti likod ti balay. Anya, apay anya ayati kukuam dito yanak ko. Itay pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Bueno, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat
ako man o payak day nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kaniti na no ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Ngam, kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Hanak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtaar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mat Aywan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di mat imbagak nga pa unaan nakpay. Awan mat nga rod nubyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa paunaan nakpay ko nak. Tina, halay. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun Insulto mat nga min tararamidan na. Kunakmat nga min nga paunaan nakpay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Anang layan na. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam nga min idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay ayatamat nga may nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tina. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla dagos. Ay, thank you nga rod Aklunak mat. Apalan ka nga min tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nyaman tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katadtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Adan na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mo't nga minti pa nagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmetla kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga Rod, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datang ay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulata at iawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga Rod. Kano nga agawit kayo ngay, tay kuyog yu data nga foreigner.
Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matliw na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni ti na kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid to'y. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko ni ito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto kan ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Diamok makaasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon ko latan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan ang maasawaan. Alakastan, ti gayem mo, Leona. Alaga gayem, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.